paidbah nongshong Shnong jong tylli ki Shnong ki kynhup ya ka Amphanggre, Matchokggre, bat ka Shnong Umpher, bat ki kynhun seng bhalang kynhup ya ka KSU, RBYF, FKJGP na Byrnihat Circle, Byrnihat Citizens Forum, Garo Students Union, Ri Bhoi Regional Unit, Byrnihat Women Society, ryngkat ki khynnah skul ha ka tarik Naiweing, kilami paidbah ban pynlong ya ka rally paidbah lor ka jingthmu ka sorkar ban Pynkylla ya ka Conservation Training Institute Cti kabadon ha khat armer Byrnihat Sha ka Industrial Estate. Kini ka jingthmu jong ka sorkar MDA kalapin mi ru ka jing Pyrshah ka bajur na ki paidbah nongshong Shnong bat ki seng bhalang. Kajing mi ki paidbah ne ki tylli ki Shnong ban Pyrshah halor kani kajing thmu ka sorkar kadai hadin belami hakilat pathai Khubor halor kajing kenno bakaladon kata kajing thmu ban Pynkylla Industrial Estate ya ka Conservation Training Institute kabadon hakathan Byrnihat Ri Bhoi District. Karali kalasdang na Shnong Umpher da kajingelang paidbah bat yat kejat pat syaduk ke office Joint Director ke Cti ban perta Pyrshah halor kini kejing thmu. All are living things, yes or no? So we have to protect, it is our right. We have to protect this environment and the living atmosphere. And we see how beautiful this area is with the greenery. So we have to keep up that greenery all throughout, and we also have to live according to that and protect and safeguard our forest, our animals and our human life. So I am happy to be here to take part in this rally to protect our environment and to safeguard our life and the life of all the animals, birds and the trees. So thank you so much for conducting this. So in the name of the St. Jude School, I also ask good that we are taking part in this protest rally. So we do not know what is going to happen, but we have to stand for our right. So we all are human beings. We have our own rights. We have to keep up that rights, and we will stand for that. Yes or no, my students? We stand for to protect, safeguard our nature. So thank you so much. Bapi ha kane kajingnya Pyrshah kene kajingnya rally kejongi namanta kane kajingwandra kajing temu kajong sarkar banwandra ya kane ka industrial state ha kane ka Shnong kajong pi te net kan kren ka tin garo te asgo bhapan panmap ya pi asulang malum mala ngan sukren net kat kumbangala इस समय हम थोड़ा सा गारो बंगा मिथिलास का मुकनन जेबा यानो रेबा गिपा या समायो उन बक्सा या सोंगनी या सोंग गे थमनी या गावबुरारंग छिंखो मान राए ओकमत गिपा मिथिला नामनिका छिंगा एनजीओ नि फालोंगे नासोंग बक्सा बक्रमा खम खो आपसान ओंगे खम खा gen ini nasong baksa pura changa haro chinga yakho chigen ini chinga kha bunga haro bebe ra kuni gemen chinga nasingmeng baksa
kuchul sao ni khamku khana inne mul na namnika te habaide bat te habaide tangini kencing ke bandet nakalian ke jama ya pri kum silong Shnong ke para jela kibede nabi nakita bandro garo tega hale ngayeng kum general secretary jong ke FKJGP Byrnihat Circle ke ka pelok yang kum ka federation ban sultanat baniwan ya kene kejinya khot kejinya wer ke jong pi bani don rekat lang bat pi hakane ke por hakane no phaisi kalong ba hadin baniyo kejing pensep na kine kilai tili ki nong sensar Shnong ki belai khot ya wer yang bani don mentalang bat pi hakane ke sni ka pi pini yeng bani ya kene ke rally ban Pyrshah ya kejing temu ke sarkar bandara ya kata ke industrial estate hakane ke Shnong ke jong pi pinakaliang ke jonga ngayang hangne nakaliang ke FKJGP Byrnihat Circle ngiro kum ka federation tay kata ka mensim kabangi Pyrshah juri ya kane jing temu jong sarkar bahkan wanra ya kane ke industrial estate hakane ke jela hakane ke Shnong ke jongpi namar ngiro ngidon hakane ke dong ka thai ke jongpi ke pamarjan kabangi ngidon hakane ke jela hakane ke area jong kane ke Byrnihat hi barakawai lada kata ya pi yang aru ya kikun kikti ya kipasa gijongi kipansawan lasai sisi kadang kajing talang kaya kabangi la i ya kini kiski kisnam ki balalik baka jela kajongi barkane kadang kathai kajongi ke Byrnihat kalalong dawe kata jaka kabalayo ya kata nam kabanikong du hari India kum kata jaka kabajabo tam kami kita kiler ki bajabo tam tesakat no ngi ki ginong song Shnong jokane kadang kathai kajongi nginang ya mat nginang ya mat ya kini kijinge kibangi lasem hakini kisnem kibalalina hatu ka sarkar kami imo ya kata kijinge kabangi kumung ginong song Shnong hakane ke Byrnihat kajongi sakatno baki kikwa bangi kinong song sene nginayai bam ya kini kiler kibajabo kumbangi ngelatip kinong song Shnong bakal jela kalajit ya kene ke jong kathan ke jongi ke industrial area bang ilatip sai ke jela jong asam kurajit ya kene ke benta ke pamarjan ke jongi kata ke industrial area sakat no ngini bam bat asam ngini bam bat Meghalaya ya kita ke cabok kibami kita ke air kibami kita ke RB kibami kabangi lasai sisngi ngini yo sibun jat ki jingpang tina kaliang ke jongi kum ke federation of Khasi Jantian Garo people ninda ya don rengkat lembat pi nadu kasgi kene ka pasdang kapapi pilaya khot ya wer yangi pani don rengkat lembat pi bangin ya Pyrshah ya kene ka jing temu jong sarkar